Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Afdalu salawatullahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Okitiibwa Allah tumwebaza era nga tumutendereza n'amatendo agasinga okubanga majjuvu. Tumusaba sokusasa n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam oyo gwe yatuma gye tuli nga rahmata lil alamin, nga wa kyakusasira eri ebitonde byonna. Tumusaba Allah tabaraka taala abere nga mussaako okusasira kwe n'abantu b'ennyumba ye n'emikwano gye wamu n'abasiraamu bonna mu nsi yonna, abalamu n'abafu. Allahumma amin. Tugenda kutandikira twakoma mu kitabo kyaffe ekiyitibwa buku Iqra. Tandikira twakoma insha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tuyina la mwene wangala ne kibeera la A moment, please. Nam. Badde wano tugamba nti la bi twagamba nti kano ka Fath Madi kawangaza nga alifu ekola ki weewangaza ne kibeera labithi, ya ene wangaza tha'u ne kibeera labithi, kati nosaako nun ya fatha nebeera nathina, labithina botyo. Ekyokubiri tuyina jim eya fatha ne kibeera jana, ha uneja hi janahi, janahi ka janahika, janahika janahika. Akaddako tuyina wa ali ha wa aliha ti, ne kibeera wa alihati, okitegedde wa alihati botyo. Line 2 tuyina kha wano wansi mu ddokoli, si mu kamwa nti kha si kha, naye wano wansi mu ddokoli ne kibeera wansi wano khati i hamze wangala i khati nosako nun ne kibeera khatiina okirabye khatiina. Ekiddako tuyina waza
wazaka wazaka sakota unachibira ta wazakata 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 echidako bi eno ba unajiba somesa dai neno mim najiba somesa da gena mu video za fenkade jezirizo enyukuta so tuina bi ma bima bima fa bima fa bima fa za bima faza bima faza bima faza tihi tihi bima faza tihi ngachidabye bima faza tihi bima faza tihi bima faza tihi tuina wa katne wangala urwachi ulwa fatha iri kuchikuwa watenga maso waliyo alife nechibera wa i dhina dhina wa'idhina wa'idhina wa'i wa'i wa'idhina ino dhwa we nchibira wa'idhina wa'idhina echidako second last tuina fa uyero yesose nabagamba nti enyukuta ebira waguru yebesoka ntegereka jibayunze ko yebesoka however much olabanga eno kha uyekola chi yesoka ne fa uyebekola chi yebesoka natibera fa fa kha fa kha fa kha shi ta fakhashita 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 ojabe fakhashita 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 si fakh to sakoskhona exembayo bi na bina sirihi sirihi nechibera binasirihi binasirihi ojabe binasirihi واشتقد بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخر تكون معه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.